Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Uyu munsi turi mu rukerera rwo ku cyumweru, turi tariki 10 Kanama muri uyu mwaka wa 2025. Mwese nongeye kubaha ikaze. N'amakuru twinjiyemo n'amakuru kandi araza kwita no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka ku mirwano hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bari kumwe na Wazalendo bahanganye n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, turebere hamwe imirwano n'ubundi yongeye kuba ku mugoroba watambutse mu duce twa Warungu na Warikare. Turaza kandi no kugaruka ku bijyanye n'uko Alliance Fleuve Congo M23 bamaganye ibitero, bamaganye ibirego bidafite gihamya n'ishingiro bakomeje kugerekwaho. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka mu bice bitanu abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira, ahitwa Nzibira habaye Tombe, ahitwa Kanyura habaye Tombe, ahitwa Muramba habaye Tombe, ahitwa Muzizi habaye Tombe. Ibi turaza kubinyuramo, no kuvuga ibi bice turaza kubinyuramo, ubundi tugende turebera hamwe uko ibintu byifashe, dore ko n'ubundi hari imirwano ikomeye cyane yagiye igaragaza imbaraga zikomeye cyane muri bice bitandukanye. Turaza kandi no kunyarukira muri teritwari turi tubabwire ko imidugudu ibiri ya Ababira Abakwanza abaturage bahunze nyuma yuko barimo kwikanga ibitero bikomeye by'abarwanyi ba ADF. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump amaze kwigamba ko ngo yahagaritse intambara mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi turaza kurebera hamwe uko bimeze. Turaza kandi kubabwira ko abahagarariye ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriye i Addis Abeba muri Ethiopia bajyanwe n'iki, ese kugeza ubu byifashe gute? Ibi byose turabyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Mwese nongeye kubaha ikaze rero muri aya makuru. N'amakuru n'ubundi twifuza ko mwagiramo uruhare. Icyambere, tereka like niba wageze hano. Icya kabiri, niba urimo kutwumva neza 5/5, nyemerera unyandikire hasi aho ijambo rimwe gusa uti turi kumwe 5/5. Ikindi kandi niba utarimo no kutwumva neza ntutinye kubitubwira. Ngibyo rero, ikindi no gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe banyu mu bice bitandukanye, amakuru akagera kuri bose. Mwese rero nizere ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo, abari mu Rwanda, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari muri Kenya, Uganda, Burundi na Zambia. Ikaze abari muri Canada, abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari mu Bwongereza, mu Bufaransa no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe tubahaye ikaze risesuye. Hanyuma rero ni munyemerere mu kanya gato yangaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka rero aya makuru tuyehere mu bijyanye n'imirwano, ni intambara hagati y'abarwanyi ba FARDC bari kumwe na Wazalendo bahanganye na Alliance Fleuve Congo -23 ku munsi w'ejo tariki 8 Kanama muri uyu mwaka.
oya ubwo ni tariki 9 Kanama muri uyu mwaka mu masaha y'umugoroba imirwano ikomeye yongeye kubera mu karere ka Nzibira ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zibumbiye hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo bahanganye n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 ni mu duce twa Walungu na Walikale. Ku isaha y'isa 9 z'umugoroba imbunda ziremereye n'izoroheje zatangiye guturika zitangira guturitsa ibisasu mu misozi ya Nzibira bitera ubwoba n'amahane bikomeye mu baturage bo muri aka gace. Iyi ntambara yakomeje kugeza amasaha y'umugoroba ituma abaturage benshi bibasirwa n'ibi bitero ndetse barahunga inzu zabo nazo zimwe na zimwe zirangirika. Abagore n'abana hamwe n'abaturage b'imidugudu ya Nzibira baratakamba abasaba ubutabazi bwihuse kubera ko imirwano ikomeje gukaza umurego, ngo bikaba bituma abibaza ku buzima bwabo n'ahazaza habo. Bimwe mu bice byibasiwe n'iyi mirwano ni groupement ya Muramba, umupaka wa Walungu na Shabunda hamwe na village zitandukanye zegereye umupaka wa Walungu na Kabare. Ni imirwano rero bivuga yuko n'ubundi yongeye kuzamura urwego rwo hejuru, urugero nko muri sekiteri ya Wanyanga hano hanini muri groupement ya Abushimo ni mu mudugudu wa Abuhashe hafi y'umuhanda uva Katobi werekeza Apinga. Abarwanyi ba FARDC na Wazalendo abivuga ko ngo aribo bashotoye, dore ko ngo bateye abarwanyi ba M23 bari baturutse mu mashyamba ya Kitiriko ni mu burasirazuba bwa Kicanga, ariko M23 ngo yakomeje kugerageza gusubiza inyuma ibitero bya FARDC. Ngibyo rero reka rero dukomeze n'aya makuru n'ubundi tubabwira yuko amagengo y'abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira ibice bitandukanye. Alliance Fleuve Congo yatangiye gutwikisha adui drone za kamikaze, zimwe zikaba zarafatiwe igoma muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'andi hatandukanye mu rugamba abarwanyi ba M23 bagiye bahanganamo n'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Muri operasiyo n'ubundi zitazibagirana abarwanyi ba M23 bakoze muri Kivu y'Amajyepfo ku barwanyi abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga FARDC, Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse na FDLR. Abarwanyi ba M23 bamaze kwifatira cyangwa se kwigarurira ibice bitandukanye kandi bikomeye. Kamwe mu duce abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira na gace kitwa Nzibira. Ahangaha hakaba hari n'ikibuga cy'indege, nubwo bivuga ko ngo ari ikibuga cy'indege gitoya cyane. Ahandi ni Kaniyora nawe hamaze kubatombe abarwanyi ba M23 bakaba barahigaruriye ku munsi w'ejo bundi hashize. Ahandi nahitwa Muramba tayari naho hamaze kubatombe. Ahandi nahitwa Muzizi naho hamaze kuba atombe. Ibi bice rero bigizwe n'ubwoko bw'abarenga bw'abantu benshi cyane bamaze igihe bidoga ko hatazafatwa ko harinzwe cyane, nyamara ariko ubu tuvugana hakaba hamaze kugwa mu maboko y'abarwanyi ba M23 bahavanye abitwa igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ikindi nako
nakubwira nuko muri ibi bice bivugwa ko ngo haguye abo ku ruhande rwa leta ya Kongo barenga 70 bose ndetse n'inkomere nyinshi cyane. Imibare rero ikaba kugeza ubu ngubu y'izi nkomere itari yamenyekana, kugira ngo n'ubundi tugende tubibagezaho byose gatanu kuri gatanu. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri bice n'ubundi abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira, kandi bikaba ari ibice bikomeye. Hanyuma rero abarwanyi ba M23 biyamye ibirego bidafite gihamya bakomeje kugerekwaho. Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'abarwanyi ba M23 yamaganye ibirego ivuga ko bidafite gihamya, ni mu gihe isi yose ikomeje gukurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu mitwe yitwaje intwaro imaze igihe kirekire ivugwa mu itangazamakuru ni Alliance Fleuve Congo M23. Uyu mutwe uvuga ko udaharanira uburenganzira bwa rubanda n'abandi baturage ba Repubulika. Uyu mutwe uvuga ko uharanira uburenganzira bwa rubanda n'abandi baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwibasirwa n'ivangura. Ukaba rero wongeye kugaruka mu nkuru z'amahanga nyuma y'uko ishami rihuriweho rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu naho Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme basohoye raporo ishinja abarwanyi ba M23 ibyaha byibasira uburenganzira bwa muntu. Ayo mashami ya Loni yashyize ahagaragara ibirego birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu no kwimura abaturage ku gahato, byose bikaba bishinjwa abarwanyi ba M23. Ariko ku rundi ruhande rwabo Alliance Fleuve Congo M23 yo yamaganye bikomeye ibyo birego mu buryo bushoboka bwose. Ikaba rero ivuga ko ari ibirego bishingiye ku nyungu za politike, ngo bidafite gihamya y'ukuri, kandi ko ngo bigamije guharabika isura y'abarwanyi ba M23 no gutiza umurindi ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko guverinoma y'Kinshasa muri iki gihugu. Abarwanyi ba M23 bakaba bibutsa ko imirwano ibera muri Kivu y'Amajyaruguru no mu bice byegereye Uganda n'u Rwanda itarimo gusa ibitero hagati y'imitwe yitwaje intwaro, ahubwo ko ngo inarimo ibikorwa bya leta yemewe ku rwego mpuzamahanga, igaragaza ibimenyetso by'ivangura rikabije rishingiye ku moko, aho abantu batandukanye bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje kugenda bahohoterwa bikomeye, kandi hakabura kirengera ku uburenganzira n'ubwisanzure bw'aba baturage. Reka dukomeze n'aya makuru tubabwire ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo kwigamba guhagarika intambara mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimangiye ko yahagaritse intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ngo abaturage baracyabyishimira cyane. Donald Trump ibi yabitangaje ku munsi w'ejo bundi tariki 8 Kanama muri uyu mwaka, nyuma yo gufasha Perezida Ilham Aliyev wa Azerbaijan na Minisitiri w'Intebe Nicolas Pashinyan na wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo n'ubundi amasezerano y'amahoro agamije guhagarika amakimbirane ameze nabi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibashe kuba byagera ku umusozo. Perezida Trump rero akaba avuga yuko ngo yahagaritse iyi ntambara.
reka dukomeze n'aya makuru. Aya makuru ni munyemerere tuyerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Ituri. Tubabwire ko imidugudu ibiri ya Babira Bakwanza abaturage bamaze guhunga ku bwinshi ni nyuma ya none ngo kwikanga ibitero bya ADF. Nyuma y'ubwicanyi bwahitanye abarenga 40 Kamanda muri Nyakanga mu mwaka ushize, hagaragaye igikorwa kidasanzwe cy'abarwanyi ba ADF mu midugudu ibiri iri ku muhanda munini wa Route Nationale nimero 4 ni mu muhanda uhuza Komanda na Mambasa. Amakuru aturuka muri ibice rero akaba avuga yuko ngo hari imidugudu igera kuri 2 n'indi, hari imidugudu ngo igera kuri 4 yose yamaze kuba yegekaho imiryango barafunga. Iyo rero ngo ni imidugudu ibiri iri ku muhanda munini n'ubundi ni Route Nationale nimero 4 muri aka gace. Iyo midugudu rero irimo kuberamwo imirwano ni Bahaha na Abungwe. Iyi midugudu yombi ikaba iherereye mu birometero hafi 40 uvuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye. Sosiyete sivile rero ikaba ikomeza gutabariza abaturage. Ni Bwana Metre Jospe Mbowa akaba avuga yuko n'ubundi ngo aba baturage bakomeje guhunga ibintu ngo bitameze neza, agahamagarira abashinzwe kuba bakemura iki kibazo ku buryo burambye. Ku itariki 6 Nyakanga ni mu kwezi gushize ibikorwa byo guhiga ADF aby'ubufatanye byari byagize gutya abyisubiraho. Ibi rero bikaba byaraje kugenda bikomera cyane. Reka rero inshuti bavandimwe mudukurikiye hano ku Ibendera TV tugaruke no kuri iyi nkuru tubabwire ko abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bahuriye bahuriye Addis Abeba ni muri Ethiopia. Abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda abahuriye Addis Abeba muri Ethiopia. Aba rero bahagarariye u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku matariki ya 7 n'iya 8 Kanama muri uyu mwaka bahuriye Addis Abeba ni mu nama ya mbere y'umuryango w'ubufatanye mu gucunga umutekano igamije gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington yasinywe tariki 27 Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ngibyo rero ibyo twagarukaho tukaba twababwira yuko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, aho n'ubundi aba bongeye guhura ni mu bijyanye no gushakira amahoro ibice byo muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore yuko n'ubundi ibi nabo mu Rwanda bavuga yuko n'ubundi ngo intambara zikomeje kugenda ziba hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nabyo biteza ibibazo mu gihugu cy'u Rwanda mu bice cyane cyane by'uburengerazuba bw'iki gihugu cy'u Rwanda. Intumwa rero zikaba zongeye guhurira i Addis Abeba muri Ethiopia, n'ubundi birumvikana ko ibizava muri ibi biganiro cyangwa se muri iyi nama nabyo tuzabigarukaho hano ku Ibendera TV. Reka mwese mbashimire
reka mbashimire cyane mwese aho muherereye, nizere ko ababanye natwe n'ubundi mukomeza kugenda munogerwa n'aya makuru tubategurira tukanabagezaho. Hanyuma rero mwese mukomeze kugira umunsi mwiza, mugire icyumweru cyiza, abagiye gusenga mugire amasengesho meza, abagiye mu kazi mugire akazi keza, ariko ikirutaho mwese Imana ibarinde.